tujye gusoma ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka ibice 8 n'umurongo wa 4 bwadufashe gusoma. Yohana kangahe? Ibice 2 no ku murongo wa 1 kugeza kuri 3. Yego. Kadusome ndimo munyumva neza. Yohana ibice 2 cyambere kuri 3 aravuga ngo ku munsi wa 3 hacujijwe ubukwe i Kana y'i Galilaya kandi Yesu yarahari. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Amen. Amen. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka ibice 8 no ku murongo wa 40. Luka 8 n'umurongo wa 40. Wonyine. Uravuga ngo Yesu akigaruka abantu baramwakira kuko bose bari bamutegereje. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Reka tubanze dushimire Imana. Ijambo rya mbere dushimiye organisation y'iki gitaramo mwaorganije kugira ngo zihuza abantu bose bo mu bihugu bitandukanye. Abo bantu bakoze ico kintu turabashimiye byivuye inyuma tuvuga ngo Imana ibahereza umugisha. Amen. Ijambo rya kabiri dushimira Imana, dushimira mama Elewansi bashize muri iki giterane. Ntabwo nari mbizi kabisa ariko aranterese abinshiramo ndavuze ngo Imana imuhereza umugisha. Yego. Ijambo rya gatatu dushimira Imana ko byabaye ngombwa nyine muri ubu buryo ko tuzatubonana n'abantu b'iwacu twatandukanye iminsi myinshi twakoranye umurimo w'Imana ni Buvira, Kamama Mazi, Mama Fifi, abarevera bacu ba Transfert MKDC, ndi gukumva abantu bo mu Gahoera, abantu bo mu Rugabano, Hanyabijombo, twavuga ngo tubihetse ariko biri mu kutumerera neza cyane. Imana ibaheza umugisha. Abantu bose muri mu kuvuga ijambo ry'Imana tukanezerwa, mwasenga tukanezerwa, ariko kandi tukumvisha n'agahinda kenshi kumva muhaye muvugira ahatari hamwe kandi hatandukanye. Ariko twizera n'umushumba musenga arasenga aravuga ngo igihe nikigera birashoboka ko byose bizakunda tugatarama turi hamwe. Imana ibaheze umugisha kuri yo kuraje y'umurimo w'Imana. Yego. Amen. Uno munsi shimye mwene data wabonye ko ari ngombwa kuko yandarika kuvuga ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mwene data Aimable Imana ikohereza umugisha cyane. Abo ni abana b'iwacu ku Monyi. Imana ibaheze umugisha. Ngo tutaramanye nabo ku Monyi. Ijambo twahisemo kuba bakimbwira kuvuga ngo tuganire, twahisemo kuganira ijambo ritwa ngo invitation. Ni karatasi tumenyereye turadukoresha igihe cy'imanza. Bwana asifiwe sana. Amen. Invitation, ubutumire. Invitation ni ubutumire. Ni ubutumire umuntu azakoresha anka tuba dufite urubanza. Iyo ufite urubanza bizaba ngombwa kugira ubutumire ugatumira abantu, kandi mbere yo gutumira uzubanza ukagira protocol izishobora gutoranya abantu ugomba gutumira abaribo. Abari ngombwa gutumirwa kuko uzubanza kureba uyazomarira iki, uyazashobora iki ngiki, bikaba ngombwa kuko umwendika. Rero muri invitation habaho amagambo 4 azayandikwamo. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Habamo amagambo 4 azayandikwamo. Ijambo rya mbere hazandikwamo ufite ubukwe akamenyeshwa ufite ubukwe utumiye abantu. Ijambo rya kabiri hazandikwamo amasaha
abantu bazahuriraho. Ijambo rya gatatu hazahandikwa ahantu abantu bazahurira. Ijambo rya kane niryo tuganiraho. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ijambo rya kane ni ijambo rivuga ngo kuza kwawe kuzatunezeza. Twandika notabene kuza kwawe watumiwe kuzatunezeza cyane. Muri Swahili wazavuga neza, hazavuga ngo kufika kwako ni kwa lazima sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Asifiwe. Iyo umugabo asomye ako kantu kavuga ngo kufika kwako ni kwa lazima sana, hakika no gutamesha agakoti uzawe yaranje bakanyuza agasabune ukagakunguta neza kugira ngo ukabona ko ukenewe muri ubwo bukwe ugomba gutaha. Hano dusomye ijambo ry'Imana. Hacujijwe ngo ku munsi wa gatatu hacujijwe ubukwe muri Kana y'i Galilaya. Ubwo bukwe bagira neza baza gutumira Yesu na Mariya abigishwa baramutaha. Umva bwari bwatashwe n'abagabo bakomeye. Ngo bamare gushika mu bukwe, ubukwe buratangira ceremony nk'uko tubimenyereye. Ubukwe buraba buratahwa, ariko mu kanya ivino ngo iba nkeya. Abamama buriya bagira imbabazi nyinshi kandi bazi kugenzura ibintu. Bwana asifiwe sana. Nyina wa Mariya ngo abura amahoro iwamenya directement iprobleme yabaye. Aravuga ati se ivino kushize turabigenza gute? Ngo aranyunyumba gato yaraza yongorera Yesu. Arangongorera avuga ati se uzi ibibazo byabaye? Ati vino ni nkaho yabashiranye kuko yarazi imbaraga za Yesu zimurimo. Bwana asifiwe sana. Amen. Yarazi imbaraga za Yesu zimurimo. Nibyo. Mwamare kumubwira Yesu aramusubiza ati muzeyi tubigendanyemo nawe gute? Ati igihe cyanjye isaha yanjye ntabwo iragera. Ngo asubirayo, ariko nawe ntiyaba tranquille, ntabwo yagize amahoro. Icyo yakoze ngo yasubiye kugenda kubahereza barya abaseriviteri b'abaserivante, arababwira ati icyo ababwira mu gikori. Ati mukanya wenda isaha iragera. Ngo barakikika aho ngaho mu kanya nyine isaha Yesu ishitse. Ngo yaragiye icyo yakoze gusa, ngo yaragiye ngo hari intango zitandatu abantu bari bakeneye abayuda umuhango w'abayuda bagize bakoresha. Biba ngombwa akababwira ngo mugende izi ntango zitandatu muzuzuza amazi, nimumara mujye guhereza umuhereza uwacuje ubukwe mukuru. Bwana asifiwe sana. Amen. Nuko bimaze kumera gutyo ngo baragenda babikora gutyo bazuzuza amazi ngo bashike baje kurabuza uwacuje ubukwe wa musaza mukuru waraho ngaho. Amaze kurabura ngo baba gutangara. Bwana asifiwe sana. Amen. Haba gutangara ko baravuga bati se iyi vino imeze gute? Ubukwe mu busanzwe tubanza inzoga vino ziryoshye, twamara kunywa vino ziryoshye, ariko nanone hari hanyuma hakaja kunyobwa vino zisanzwe. Na ruguru turabizi igihe abantu bari bakinywa imimera n'ibindi bene ibyo ngibyo niko byageze bimera. Nanone ibintu biryoshye izo zageze bibanza akaja guheruka ibishe, kuko rimwe na rimwe bamwe baba basinze, abandi bagize gutya kwa gusera kunywa yankingeso gusa. Nuko ngo haba gutangara. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo icyo ni igitangara cyabaye muri Kana y'i Galilaya. Muri Kana y'i Galilaya nicyo gitangaza cya mbere Yesu yakoze, abantu ngo baragitangarira. Bwana asifiwe sana. Rero icyatumye ino vino iboneka yanyu nuko bari bamenye bamenya umutumirwa mwiza uwo ari we. Iyo twatumiye amvurake ibintu bidashobotse ukazupfa kwemvite. Nigeze kubona hano ubwira umugabo umwe acuruza ubukwe aravuga ngo azogira ubukwe special ngo abandi bose bataragira hano. Abaga inka zibiri
amaze kubaga inka zibiri izo nka iyi hoteli yajyanyeho bamwe bazigasipiye nawe yatumiye ntibarye ibintu bigenda nabi kuko harimo bapomora harimo bandebe inzu ngizo ibintu bibafuruka ubukwe bwa nyuma ku isi n'ubu tugiseka kuko bwagenze nabi rero iyo tujya gutumira Bwana asifiwe sana amen amen ni ukumenya ubutumira uwariwe kuko aba bantu bamenye ubwenge baje gutumira Yesu na Mariya nanone Yesu yarashitse akora igitangaza bishoboka ko mu bibazo zacu tuba tugira ingorane kandi zo zabaye nyinshi mu bantu ariko rero tutumenye ubutumira uwariwe kuko iyo twatumiye nabi ibintu biza bigenda nabi rimwe na rimwe twibukira bene wacu rimwe na rimwe dutumira bafite amafaranga bene uko nguko ariko washika akaguhakanira ibintu bikagenda nabi rero dans l'invitation ni ukumenya uwo duhamagara uwariwe Bwana asifiwe sana asifiwe sana muranumva Bwana asifiwe sana amen amen nanone twasomye ijambo ry'Imana hano mu butumwa bwiza bwa Luka usanga umugabo witwa Yayiro yari umutware w'isinagogi uyu mugabo nawe yagize invitation nziza kandi urumva yari umutegetsi ariko nanone ntiyihambiriraho ikibazo ngo agishekeke we wenyine icyo yakoze zamugendeye neza cyane yatekereje neza ngo yumvishe kuko Yesu ngo ari hariya i Galilaya ngo yamagenda vuba ngo yasuzungu yari afite akana k'ikinege agakobwa k'imyaka 12 kandi agakobwa k'imyaka 12 nk'uko kaza kamera neza mu rugo kaza rika informateri kambere cyo ni avantage y'iki kakagira kaza kumva amakuru ku muhanda kakaba karirutse wowe utazi kera kakaba kazanye amakuru mu rugo ati papa uzi byaba yari hepfo kakayavuga ibyagira gutya wagatuma nanone agenda kwa naka akana k'imyaka 12 kaza kamera neza kaza kanezeza mu rugo kandi kakaba kataragira andi mawazo mabi yo hirya no hino Bwana asifiwe sana ako kana ka Yayiro ngo kagira ikibazo kararwara cyane kararemba biba ngombwa ko Yayiro ahaguruka wenyine waje gushaka umwami Yesu aho yari afite imikutano Bwana asifiwe sana ngo yarashitse yikubita mu maguru ya Yesu ngo abwira Yesu ati ibintu zankomeranya none niba bikunze tumanukane tuje wanje tuje gusengera uwo mwana uje kumviriza uwo mwana kuko bari bazi ko Yesu ari umukiza Bwana asifiwe sana amen ngo baramanukana baraza ngo bagere mu nzira ngo basanga umugutana abantu bamwiteze Yesu kuko yari umutware imirwaga na bose bakundaga kuko bakundaga amagambo yavugaga nuko bagendaga kuza abantu bagere aho mu nzira ngo asanga umugutana ngo agwiza kwigisha kuko Yesu yarazi cyo kufanya mugani w'abasirikari yarazi cyari gukore ntiyavuze yihuta cyane ngo arabanza ahagarara aho ngaho hacomoka ngo umugore wari wararwaye nawe ngo yaragiranye indwara imyaka 12 yaragowe cyane uwo mama ngo yaragiye ku bavuzi abigishezi abikizungu ariko ngo birananirana ndetse mu buryo ataracegera abandi bantu bose bakamunenya ariko uwo munsi kuko bari distre bayabategera amagambo ya Yesu nawe ngo aratekereza aravuga ngo reka ngerageze ibishoboka byose kugira ngo kore ku musozo w'ihuzu wa Yesu ndeye Mari yamanizera gusa ngo ninkora ku musozo w'ihuzu haleluya ninkora ku musozo w'ihuzu ndabizi neza kuko kira waranyonyomba ntawarwe yamwitaho waragenda akora ku musozo w'ihuzu wa Yesu ngo ukoreho amaraso ngo arakama Numva igitangaza Yesu abantu bazamushiganaho ari benshi cyane benshi
ariko nanone ngo Yesu ngo ahagarika umukutano avuga ati muceceke hari umuntu numvisha nkoraho ngo baramuseka bati tuziganaho umukutano ungana gutya kuravuga ngo hari umuntu ukozeho yego haleluya ariko nanone uko byagenze ngo abantu barakubana ngo baribaza ati sinuzi ninde umukozi arahata ati aho yari umuntu unkozeho wa mugore ngo aza gukomoka n'ubwo wabwishe waramubwira ati njyewe waravuga ngo ugende kwizera kwawe kora gukijisha aho nakwisoma isomo nakuye nuko iyo dusenga iyo twimita Yesu mu bibazo byacu tukagira ubwoba ngo none basenza ari benshi ngo gusubiza bayitagirira munanira oyaye Yesu yamenye ko uwo mugore kandi yakoze ku musozo w'Yesu mu play yamukweza ukuboko yamukweza ukuguru yagize gute ariko yamamenya neza ko yakoze ku musozo w'Yesu amen amenya ko yakozeho donc imana yiwe iramutingiza iramushaganya amenya neza yewe nuzoza usenga imana nuzoza ujya kwemita Yesu uzumenya neza aho uri hose mu bibazo uzoza urimo nimba uri no mu ikanisa nimba uri no mu bantu benshi ntukibwire ngo none wenda ibibazo abantu benshi baragira ambutiyaje y'umuntu oya uzamukoreho gusa uzozamure kwizera kwawe ubwire invitation nziza umugire prioritaire mu mazo wawe mfite mu bibazo byawe turabizi neza kuko ikibazo kizoba respondi kandi ukanezerwa Bwana asifiwe sana amen none Yesu aramanukaga uko yakiri mu rugenzi ruja kwa Yairo aragenda ngo aramanuka ngo yigire hepfo hatoya ngo haza umuntu uvuye kwa Yairo mu rugo warazamubwira ngo mwami none ibintu uko bimeze reka kurusha umwigisha niko baturaga bamwita kuko wa mwana tayari yacikanye urabona Yairo deception yagize niko natekereza siko bibiri zivuga ariko nzanama mbona deception ukuntu yabaye desi aravuga ati se umwana kwa wereye nyine aragumirwa ariko n'umwabaro mwinshi kuko ushaka ko ugata imyaka 12 ibintu bikomeye ariko ngo Yesu wahindukirana Yairo ngo aramubwira ngo amini tu wizere gusa haleluya nubwo byadushikira nubwo ibibazo byadushikira biturutse hirya no hino ariko ijambo ry'Imana korera tugira ngo amini tu wizere gusa turebe uburebure turebe imyaka y'ikibazo oyaye ahubwo nukuri urebe gusa uwo watumiye wariwe yamye amubwira ngo wizere gusa ngo baramanuka baragenda bagera kwa Yairo bamaze kugerayo ngo yakundiye undi muntu ko yinjirana nawe aho mu nzu ya Yairo igihe Petero na Yohana na Yakobo nabo bazeye nyine biwe washike takindi yakoze kigitangaza ngo yamyabwira gakobwa ngo gakobwa ijiruka haleluya barakora ngo gakobwa vyuka wagafata kuboka azuka ngo agaheza abavyeyi koravuga ni mugafungurira ariko acinjira mu hana abantu ngo basese cyane baramuseka batisi umwana wapfuye wowe kwapfana none kurazana Yesu murakora iki baramuseka cyane kuko hari umwabaro mwinshi ariko Yesu ntazananirwa isaha yiwigeze Amen. Isaha yiwigeze azakora ibitangaza. Isaha yiwigeze ibitangaza bizabikoreka nubwo abantu boseka. Nubwo abantu bomuhinyura. Nubwo abantu ibintu byogenda gute. Ariko uzamumenya neza kuko Yesu isaha yiwigeze azakora. Hari amahitaji menshi wasengera. Hari ibibazo byifite kandi hari ibibazo waguye Yesu. Nubwo uzazarapfuye azagufata kuba kavuga ngo gakobwa byuka Bwana asikiwe sana gakobwa byuka kandi ibintu bigende neza kuko wamenye kurarika uwo wararitse ize nkunda Ezekiya azankura nk'umugani w'abakobwa zanezerwa yabonye urwandiko ruva ku mwami wa Ashuri
bamutumira urwandiko rwo kumutuka, bamutukana n'Imana yiwe. Bamaze kumutukana n'Imana yiwe, icyabaye ngo arabanza aramusubiza uwo mwami amusubiza kuko bitazakunda, atashobora kumukura muri Yerusalemu, atamukura mu gihugu. Ibyo arabivuga, ariko umwami ngo aje kumutuma noneho yamayandika n'urwandiko amutukana n'Imana yiwe. Arabwira ngo Hezekiya, kurahenda abantu, kurahenda population. Uko tuzi abami maze kwimura mu bihugu, tuzi abami ibihugu norombeje na population yabo nkabice kabamara. None kurahenda nayo yawe niyo Mana yawe, uza protege izo population. Reka guhenda abantu, iyo Mana yawe ntayo, ayigeranye ngo nishange. Ariko Hezekiya ngo azana rwa rwandiko, amaze kubona ngo agira uburakari butakatifu. Bwana asifiwe sana. Uburakari butakatifu kuko yari azi icyo yakora, wazana rwa rwandiko ngo ararurambika mu nzu y'Imana. Ararambika mu nzu y'Imana, arasomera Imana, aravuga ati papa, uzi amakuru yabaye, umwami wacu yakutse arantokoza, kandi ntiyatukanje yenyine, niyatukanje yenyine njyewe data ndasuzuguritse, ariko dore nawe noneho yagututse. Haleluya. Dore noneho nawe yagututse. Imana irarakara cyane. Imana irarakara ngo ituma Yesaya umuhanuzi ugende umubwire ngo abakobwa b'i Siyoni ngo bakujungurije umutwe, ngo banakugaye kandi bagusetse. Umubwire ngo abakobwa b'i Yerusalemu ngo bakujungurije umutwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Ariko fede konti igihano cy'uwo mwami watutse Imana agatukana Hezekiya, ngo aramubwira ngo nzagufasha umuringa mu mazuru ngo ngusubize iyo wavuye. Umuringa ngusubize iyo wavuye, icya kabiri kumwishu ngo nzakwicisha inkota. Urumva iyo wahembise, reka tujye ku musozo, iyo wahembise neza uzubona igisubizo cyiza. Ariko rimwe na rimwe mu maisha yacu yo kubaho ntituzi kugira invitation nziza, tuza tuyimfite ibitariho. Ini wacu usize niyo ngiyoga nimba bibaho, uzusanga abakirisitu bamwe si abanyamahanga, twe nibo dukoramo, ukazusanga kuraha ukundi kuraha, arizera ibiheko, akizera Imana yo ni formalite bene kunguko. Ikibazo cyaba cyakomera wasanga yagiye mu apfumu, ikindi cyabo usanga byagenze gutya. Ukareba ntuzumenya uwo yiringiye uwo ari we. Ariko n'abakirisitu bamwe turazumva hirya no hino kuko bazabiringira Imana ngo banonosore, ukazusanga kuwe kuraha kundi kuraha. Ariko ikibazo kibaye, Bwana asifiwe sana. Ikibazo kibaye ni ngombwa kwemvite Yesu, kandi mkwemvite ni ukuri tukavuga ngo papa, kufika kwako ni kwa lazima sana. Kufika kwako ni kwa lazima sana. Ukaisista ukavuga ngo urakenewe muri urubanza papa. Nimba ari mu ndwara urakenewe, nimba ari mu wabuze amafaranga yo kurya urakenewe, nimba ibintu bimeze gute wabuze n'izo yo kubamo, ivyo navyo birakenewe. Rero ijambo ry'Imana ritugezemo muri kino gitondo ritubwira ngo tuzatumenya kwemvite. Umenye kwemvite avec insistance, ubwire Yesu ngo kuba ngaha urakenewe, kufika kwako ni kwa lazima sana. Ijambo ry'Imana tuganze. Amen.